ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри ҷамбастии барномаи тиловати навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. дар студия Суҳробшоҳ Давлатзода ва Соро Холиқназарова. Салом. тавре хабар дода будем, субҳи имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ бо вазъи зиндагии мардум, рафти корҳои ободонию созандагӣ, ифтитоҳи иншооти таъиноти гуногун, боздид аз фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ ва суҳбату мулоқот бо сокинон ба вилояти Суғд ташриф оварданд. боздиди кории президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ноҳияи айнӣ шурӯъ шуд ва дар ин ноҳия роҳбари давлат ба фаъолияти як коргоҳи азимии саноатӣ оғоз бахшида барои бунёди корхонаҳои дигар санги асос гузоштанд. 14 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади шиносоӣ аз вазъи зиндагии мардум, рафти корҳои ободонию созандагӣ, ифтитоҳи иншооти таъиноти гуногун, боздид аз фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ ва суҳбату мулоқот бо сокинон ба вилояти Суғд ташриф оварданд. сафари кории президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ноҳияи айнӣ оғоз гардид. дар фурудгоҳи муваққатии мавзеи Кончочи ноҳияи айнӣ сарвари давлатро раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода ва роҳбарону фаъолони вилоят самимона истиқбол гирифтанд. дар ин мавзеъ нахуст президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи маъдантозакунии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Талко Голдро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. аснои шиносоӣ бо раванди коркарди ашёи хом ва дигар корҳои дар ин минтақаи саноатӣ анҷом ёфта маълум гардид ки дар ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Талко Голд дар асоси лоиҳа ва нақшаи таҳризӣ гардида ғанисозии маъдан бо усули флотатсиякунонӣ дар як шабонарӯз 5000 тонна ва солона 1,5 миллион тоннаро ташкил медиҳад. дар ҳамин замина ҳаҷми истеҳсоли солонаи фулӯзоти тилло 2,2 тонна ва сурма 21,000 тоннаро дар бар мегирад. барои ба кор даровардани корхона аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи ширкати алюминии тоҷик ва ҷамъияти саҳомии Тибет Хуаю 136 миллион доллари амрикоӣ харҷ гардида истихроҷу ғанисозии маъдан бо истифода аз техника ва технологияи муосири ширкатҳои бонуфузи ҷаҳон сурат мегирад. аз ҷумла барои ба хока табдил додани маъдан бори аввал дар минтақа дар хати технологӣ дастгоҳу таҷҳизоти ширкати Метсои Финляндия васл карда шудааст, ки дар соҳаи кӯҳкории Аврупо ва ҷаҳон ба таври васеъ истифода мешавад. техника ва механизми маъданборкунии ширкати Волваи Шветсия бошад дар қисмати тарзи кушоди кон мавриди истифода қарор дорад. технологияи 14 коргоҳи ғанигардонии маъдан аз ширкатҳои бонуфузи ҷумҳурии мардумии Чин дастрас карда шудааст ва дар ин ҷо ашёи хом ба таври автоматик коркард мешавад. ба таъкиди мутахассисони соҳа, истифодаи чунин дастгоҳу таҷҳизоти муосир дар раванди истеҳсолот ба самаранокии кор ва сифати маҳсулот таъсири мусбат мерасонад. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани корхонаи истеҳсоли консентрати тилло ва сурмаи ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Талко Голд зиёда аз 1500 нафар бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин шуда барои татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонии босуръати мамлакат аз роҳу усулҳои муосир ки бозори ҷаҳонӣ онро талаб мекунад истифода мебаранд. бештари кормандонро сокинони маҳаллӣ ташкил медиҳанд. дар ин корхона музди миёнаи меҳнат 10500 сомониро ташкил медиҳад. ёдовар мешавем ки то ин вақт дар корҳои сохтмонӣ ва васлгарии ин иншооти бузурги саноатӣ беш аз 2000 нафар бинокор ва кормандони муҳандисию техникӣ иштирок намуданд. дар давоми 4 сол тамоми иншоотҳои корхона пурра ба кор дода шуд. аз он ҷумла иншоотҳои экологӣ, иншоотҳои зеризаминӣ, иншоотҳои рӯи заминӣ ва иншоотҳои ёрирасон ифтидо гардид. раванди истеҳсолот дар корхона пурра ба таври автоматикӣ ба кор монда, ҷамъоварии маъдан, майдакунии маъдан, ҷудо кардани маъдан, ғанигардонии маъдан бо усули
الکترونی نظارت کرده می شود. ما فخر میکنیم که در چنین کارخانه زمانوی کار و فعالیت میکنیم. در اینجا با 3 وقت خوراک گرم، با سر و لباس مخصوص و اینچنین با جای خوبی زمانوی تامین گشتیم. امروز کلانترین کارخانه معدن تازه‌کنی در جمهوری تاجیکستان به استفاده داده شد که ما متخصصان جوان با جای کار تامین شدیم. اقتدار لایحه‌ای کارخانه کارکرد 5000 تن معدن را در یک شبانه روز در بر گرفته تمام مکانیزم و تجهیزات زمانوی اروپا از جمله تجهیزات معدن معدن‌کنی شرکت متزای فنلاند، مکانیزم معدن بارکنی ولو شوئدیا، مکانیزم باربرداری نوکلیون، نقلیات بارکشانی تونیل و تجهیزات برای غنی‌گردانی معدن از شرکت‌های با نفوذ چین استفاده می‌شوند. تأکید گردید که در این کارخانه استخراج معدن طریق کارکرد زیرزمینی و طرز کشاد صورت میگیرد. تا امروز برای استخراج طلا و سرمه زیاده از 25000 متر نقب کنده شده است. در قسمت طرز کشادی کن باشد کارهای قبض‌کشایی ادامه دارد. حجم کارهای قبض‌کشایی 218554 متر مربع و پرمگری باشد بیشتر از 10000 متر اجرا کرده شده است. از قسمت طرز کشادی کن در یک شبانه روز زیاده از 2000 تن معدن استخراج و با واسطه تکنیکای و مکانیزم ضروری به کارگاه‌های غنیسازی انتقال داده می شود. برای تامین سریوقتی فابریکای بویگردانی معدن با اشیاء خام زیاده از 25 کیلومتر نقب‌های لازمی زیرزمینی حفاری شدند. در یک شبانه روز از نقب‌های زیرزمینی 3000 تن معدن به کارگاه غنی گردانی انتقال داده می شود. اینفراساختار مذکور از نقب‌های اساسی، نقب‌های یاری‌رسان عبارت می باشند و برای کارکرد پورا آماده می باشند. همزمان در محل ساختمان با درازی قریب 5 کیلومتر کانال آبگذر بنیاد کرده شده است. طریق این کانال آب شاخاب‌های منطقه کنچوچ از موضع کارخانه بیرون برده می شود که این عمل با مقصد بهداشت وضع اکولوژی و ضرر نرسیدن به طبیعت زیبای و نوتکرار این منطقه سیاحی اجرا کرده شده است. انشاءات دیگری که با مقصد بهداشت وضع اکولوژی منطقه بنیاد کرده شد این انبار نگهداری پرتوهای کارکرد شده می باشد. این انشاءات دارای سربند ریگی بوده اخراج پرتوها را نگاه می دارد. با مقصد رعایت طلبات‌های حفظ محیط زیست لایحه کارکرد کانی کنچوچ برای جایگیر نمودن پرتوهای استحصالات ساختمان پرتوگاه با سربند بلندیش 55 متر و غنجایشش 14 میلیون متر مکعب پیش بینی گردیده است که ساختمانش با مرام ادامه دارد. همچنین آب تازه دریاهای بالا آب از منطقه صنعتی توسط کانال بتونی 5 کیلومتره انتقال داده می شود. با گفت مسئولان آب‌های تکنیکی در کارگاه‌های بویگردانی به تکرار با طرز زنجیر سربسته استفاده می شود و آن به محیط زیست تأثیری منفی نمی رساند. خوشبختانه لایحه کارکرد کانی کنچوچ استفاده موادهای شیمیایی سخت تاثیر را پیش بینی نکرده است. لایحه کارکرد کانی کنچوچ یکی از لایحه‌های بزرگ ساحه کوهکاری می باشد که با شرافتی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تهیه و با اصول فلاترسکنونی معدن عملی گردیده ایستاده است. در عملی گردانی لایحه کارکرد کاری کنچوچ متخصصان سطح دانششان بلند با تجربه جلب کرده شدند. در آینده این کارخانه یک مکتب تجربه‌ای خوب برای متخصصان جوان ساحه کوهکاری شده می‌تواند.
барои ба роҳ мондани фаъолияти пурсамару муназзами ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Talco Gold бо насби қариб 100 стунпояи оҳанӣ аз масофаи 34 километр хати интиқоли баландшиддати нерӯи барқ кашида шуда як зеристгоҳ ки тавоноияш 110 ба 10 киловолтро дар бар мегирад бунёд гардидааст. баъди ба истифода додани зеристгоҳи мазкур аҳолии деҳоти атрофи корхона низ бо қувваи барқ таъмин шуданд. дар зеристгоҳи мазкур 2 адад трансформатори қуввагии 16000 киловолт ампера, як адад трансформатори фузуншиддат ва 2 адад трансформаторҳои шиддат ва трансформаторҳои ҷараёнӣ насб гардида шудааст. мо муҳандисону кормандони ҷавони корхона ҷавобан ба ғамхориҳои ҷаноби олӣ содиқона вазифаҳои худро ба ҷой оварда тамоми донишу малакаи худро барои дар сатҳи зарури технологӣ нигоҳ доштани корхона сарф хоҳем кард. бо дастури сарвари давлат аз ҷониби роҳбарияти ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Talco Gold аз роҳи Душанбе Чаноқ то расидан ба ин мавзеъ ки 35 километрро ташкил медиҳад васеъ ва пурра мунфарш карда мешавад. ин корхонаи бузурги саноатӣ дар заминаи конҳои чӯлбоӣ, кончоч ва шахкон бунёд гардида тибқи маълумоти масъулон захираи умумии сурма 265 000 тонна ва тилло 50 тоннаро ташкил медиҳад. ёдовар мешавем ки корҳои сохтмонӣ дар ин корхонаи бузурги саноатӣ бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 24 июни соли 2018 оғоз гардида буд. 12 сентябри соли 2020 сарвари давлат бо рафти корҳои сохтмонӣ шинос шуда барои бо сатҳу сифати баланд сохта ба истифода додани корхона ба масъулон дастуру супоришҳои мушаххас дода буданд. маврид ба таъкид аст ки давоми солҳои охир бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби сармояи дохилию хориҷӣ дар мамлакат рушди соҳаи саноати металлургӣ таъмин гардида корхонаҳои нав ба кор дароварда шуданд ки дар ин замина истихроҷ ва коркарди маъдан то ба ҳадди ниҳоӣ расид ва ин иқдом дар рушди иқтисоди миллӣ ва таъсиси ҳазорҳо ҷойҳои нави корӣ натиҷаи дилхоҳ ба бор овард. хусусан дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ин раванд вусъати бештар пайдо кардааст. дар мавзеи кончочи ноҳияи айнӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои бунёди бозду корхонаи нави металлургӣ санги асос гузоштанд. иттилоъ дода шуд ки ин корхонаҳо дар давоми як сол муҷаҳҳаз бо хатҳои технологии муосир сохта ба истифода дода мешаванд. 14 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мавзеи канчочи ноҳияи айнӣ бо гузоштани санги асос ба бунёди корхонаи нави металлургӣ ва корхонаи аффинажи тиллои ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Talco Gold оғоз бахшиданд. иттилоъ дода шуд ки ин ду корхонаи нав дар давоми як сол бо сатҳу сифати баланд ва муҷаҳҳаз бо хатҳои технологии муосир сохта ба истифода дода мешавад. иқтидори истеҳсолии корхонаи нави металлургӣ дар як сол 2 тонна тилло, 15 000 тонна сабикаи сурмаи 99 аз 185% ва 6 000 тонна сурмаи рангаш сафеди 99 аз 10% мебошад. бо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани ду корхонаи нави ҷамъияти саҳомии пӯшидаи Talco Gold истеҳсоли тилло ва сурма то ба ҳадди ниҳоӣ расида бо зиёда аз 500 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин мешаванд. дар раванди корҳои сохтмонӣ ва васлу насби дастгоҳу таҷҳизот бошад бештар аз 1000 нафар соҳиби ҷои кор хоҳанд шуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои сохтмони иншоотҳои марҳилаи дуюми коркарди кони канчоч санги асос гузоштанд ва ин иншоотҳо аз сохтмони корхонаҳои металлургӣ ва корхонаҳои аффинажи тиллову сурма иборат мебошад. ногуфтан ҳамонад ки захираҳои сурма зиёда аз 260 000 тоннаро ташкил медиҳад ки дар таркиби худ сурмаи сафед дорад. ногуфтан ҳамонад ки сурмаи сафед на дар ҳама конҳои ҷаҳон вуҷуд дорад. марҳилаи дуюми лоиҳаи коркарди кони канчоч сохтмони корхонаи металлургӣ ба ҳисоб меравад ки сохтмонаш имрӯз оғоз гардид ва ин иқдом баҳри иҷро намудани яке аз талаботҳои асосии роҳбарияти олии кишвар истеҳсоли маҳсулоти ниҳоӣ равона карда шудааст.
бояд таъкид намуд ки имрӯз қудрати истеҳсолии корхонаи Talco Gold 10% бозори ҷаҳонии сурмаро ташкил дода, дар ҳолати 2 маротиба зиёд намудани истеҳсолот он ба бузургтарин корхонаи истеҳсоли сурма дар дунё мегардад. пас аз боздид аз ноҳияи айнӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мавзеи дашти Қозӣ шаҳри Панҷакен ташриф оварда. Дар ин мавзеъ нахуст хати оби полезиро ба истифода доданд. ин хати об бештар аз 200 гектар заминро обёрӣ мекунад, иттилоъ медиҳанд ҳамкорони мо. 14 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мавзеи дашти Қозӣ деҳоти ёрии шаҳри Панҷакен ташриф оварда, нахуст хати оби полезиро барои обёрии 200 гектар замин ба истифода супорида, ба бунёди боғи нави интенсивӣ оғоз бахшиданд. мавриди зикр аст ки хати оби полезӣ бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади ба гардиши кишоварзӣ ворид кардани 200 гектар замини санглоху бекорхобида дар мавзеи дашти Қозӣ аз масофаи 1280 метр кашида шудааст. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин мавзеъ ниҳоли дарахтони мевадиҳанда шинонида ба бунёди боғи интенсивӣ чормағз оғоз бахшиданд. бояд гуфт ки ниҳоли дарахтони мевадиҳанда аз ҷумҳуриҳои Туркия ва Узбекистон ворид карда шуда, ҳосили он асосан барои содирот пешбинӣ гардидааст. боғи интенсивии чормағз дар 14 гектар мутобиқ ба талаботи муосири парвариши ниҳолҳо ташкил карда шуда, ба ақидаи мутахассисон ҳосилнокии ин навъи боғҳо 8-10 маротиба аз боғҳои муқаррарӣ зиёд мебошад. тартиби ниҳолшинонӣ дар боғи интенсивии чормағз аз рӯи меъёр байни қатори ниҳолҳо 7 метр паҳноӣ ва масофа миёни ниҳолҳо бошад 5 метрро дар бар мегирад. ба ҳамин тартиб дар 1 гектар 286 бех ниҳол шинонида шуда, ба ҳисоби миёна аз ҳар гектар аз 60 то 80 сентнер ҳосил рӯёнда мешавад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳамин ҷо бо боғпарварону хоҷагидорон суҳбати самимӣ ороста, онҳоро барои бунёд ва нигоҳубини дурусти боғу тогзори нав ва истифодаи босамари замин ҳидоят карданд. дар замини обёришаванда аз ҷониби хоҷагиҳои инфиродӣ деҳоти ёрии шаҳри Панҷакент ниҳолҳои дарахтони зардолу, олӯи сиёҳ, себ ва токи ангури кишмиши сиёҳ ва тоифӣ ки навъҳои маҳаллӣ мебошанд шинонида шудааст. бо бунёди боғҳои нав дар мавзеи мазкур зиёда аз 500 ҷойи нави корӣ ташкил карда шуд ки ба ҳар саҳмдор 0 аз 125 гектар замин рост меояд. иттилоъ дода шуд ки барои бо оби полезӣ таъмин намудани мавзеи дашти Қозӣ пойгоҳи нави обкашӣ бунёд карда шудааст. корҳои сохтмонӣ дар пойгоҳи обкашӣ моҳи декабри соли 2021 оғоз шуда, паймонкори иншоот, идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ҳавзаи дарёи Зарафшон мебошад. барои обёрии заминҳо қубури обрасони фишораш баланд бо қутри 426 мм истифода гардидааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз таҷрибаи боғпарварӣ ва истифодаи босамари замин дар шаҳри Панҷакен изҳори қаноатмандӣ намуда, барои боз ҳам васеъ кардани боғҳои дарахтони мевадиҳанда, аз ҷумла боғҳои интенсивӣ ба хоҷагидорон маслиҳату тавсияҳои судманд доданд. бо дастрас шудани оби полезӣ кишоварзон ҳар қитъа замини ин мавзеъро босамар истифода карда, байни қатори ниҳоли дарахтони мевадиҳанда, сабзавоту полезӣ ва хӯроки чорво киш намуданд. мақсад аз обёрии мавзеи дашти Қозӣ, бунёди боғу тогзори нав, кишту парвариши зироати кишоварзӣ ва ба ин восита гирифтани тосе ҳосил мебошад ки ин тадбири муҳим дар самти таъмини амнияти озуқавории мамлакат мусоидат менамояд. бо дастгириҳои пешвои муаззами миллат ва корбариҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон деҳқонони шаҳри Панҷакен кӯшиш намуда истоданд ки он заминҳое ки бекор хобида буд, ҳар як қитъаи онро ба гардиши кишоварзӣ ворид намоянд. маҳз бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзеи дашти Қозӣ ки зиёда аз 200 гектар заминҳои бекор хобида буданд, ин рӯзҳо деҳқонон кӯшиш намуда истоданд ки он заминҳоро бунёди боғ ток намоянд. то ба имрӯз зиёда аз 100 гектар боғҳои нави чормағзи туркӣ, ӯзбекӣ ва маҳаллӣ шинонданд ва зиёда аз 25 гектар сиёҳолии содиротӣ шинонданд ва яке аз талаботи имрӯзаи мардум ки ба ҳуҷ ниёз доранд, зиёда аз 3 гектар ҳуҷ шинонда имрӯзҳо мавсими тамоми обмонии ниҳолҳо рафта истодааст. деҳқонони ҷамоати деҳоти ёрӣ ки маҳз ба боғу токпарварӣ машғул мебошанд, кӯшиш намуда истоданд ки он меҳнате карданд ҳосили онро самаранок истифода баранд.
ما 10 نفر سهمدار داریم. ما در این زمین‌هایی که غیر کشاورزی بودن ما آنها را به گردش درآورده زیاده از 3 هکتار چهارمغز نوی چرلی کانادایی چیناندیم. در مجموع 200 گکتار زمین حاضر آبیاری شده ایستاده است و هم 200 گکتار مردم نیاز دارند که همین باغ کنیم. حاضر قریب که 180 گکتار همین باغ شده ایستاده است. در همین جا پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از نمایش محصولات کشاورزی دیدن کردند. در نمایش محصولات گوناگون کشاورزی از جمله غله‌دانه، سبزیجات و پالزی، میوه‌جات، خشک میوه‌ها، عسل و محصولات نانی معرفی کرده شد که بازگویی ثمره مهنت باثمر و صداقتمندانه اهل زحمت شهر پنجکین میباشد. اینچنین در نمایشگاه تخمی زراعت کشاورزی از قبیل شالی، گندم، جو و جواری مکه که نوهای سرحاصل محلی میباشد معرفی کرده شد. مؤسسه دولتی خوجگی جنگل شهر پنجکین در اساس دستور سپارش‌های پیشوای ملت فعالیت خود را به راه مانده در خوجگی جنگل ما زیاده از 72 نفر در سمت‌های گوناگون کار و فعالیت می‌نماییم. مقصد و مرام ما حفظ نمودن جنگل، برقرار نمودن جنگل، حفظ نمودن حیوان‌های نادر و جمع‌آوری و کارکرد نمودن گیاهای شفابخش میباشد. امروز ما در نمایشگاه خود چند نمود عسل طبیعی، پیاز انظور، پیسته تلخ با دوم تلخ که از اون روغنی بسیار خوش‌صفت استحصال می‌شود. گیاهای شفابخش هستند که معرفی کردیم. با اطلاع مسئولان در حدود دهات یاری شهر پنجکین در عموم 819 خوجگی دهقانی جماعی و انفرادی موجود بوده، مساحت عمومی زمین‌های کشاورزی 2179 هکتار را در بر می‌گیرد. اکنون با آبیاری موضع دشت قاضی توسط پایگاه آبکشی از دریای زرافشان در دهات یاری شهر پنجکین مساحت باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی وسیع می‌گردد. خوجگیداران با استفاده از آب فراوان و زمین حاصلخیز استحصال محصولات را افزون نموده در فراوانی بازارهای استعمالی مملکت و صادرات بیشتری محصولات وطنی به خارج کشور سهم باسزا می‌گذارند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در موضع دشت قاضی شهر پنجکین همچنین فرمای چارواپروری را مورد استفاده قرار دادند. در فرمای چارواپروری 100 سر چاروا پرورش کرده شده، اقتدار استحصالی آن در یک سال تا 60 تن گوشت خوش‌صفت میباشد. 14 اپریل اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در موضع دشت قاضی شهر پنجکند فرمای چارواپروری را مورد استفاده قرار دادند. فرمای چارواپروری از طرف صاحبکار وطنی مسرور ساوریف بنیاد کرده شده. در آن 100 سر چاروا پرورش کرده می شود که برای استحصال گوشت پیش بینی شده است. با تأسیس فرمای مذکور 15 ساکن محلی از جمله زنان و بانوان خانشین با جای کار دائمی و معاش خوب تامین گردیدند. با پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع دادند که پس از پرورش 3-6 ماهه الکه چاروا برای ذبح آماده شده گوشت خوش‌صفت استحصال می شود و برای تامین فراوانی این نوع محصولات با نرخ نسبتاً ارزان به بازارهای شهرهای پنجکند، خوجند، دوشنبه و دیگر منطقه‌های جمهوری به فروش برآورده می شود. اقتدار استحصالی فرمای چارواپروری در یک سال تا 60 تن گوشت خوش‌صفت می باشد. ضمن شناسایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تأسیس فرمای چارواپروری را در شرایط افزودن طلبات اهالی به محصولات گوشتی مهم ارزیابی کرده با صاحبکار محلی برای بنیاد انشاءات اگراری و صنعتی در شهر پنجکند اظهار سپاس نمودند و برای باز هم رشد دادن ساحه چارواپروری به مسئولان مصلحت و توصیه‌های سودمند دادند. قابل تاکید است که در فرمای مذکور چاروای کلان ذات سیاه علا که از فدراسیای روسیه وارد گردیده است نگاهبین کرده می شود. این ذات چاروا برای استحصال گوشت موافق بوده طبق بهاگذاری متخصصان در دوام 6 ماه پرورش از 350 تا 400 کیلوگرم وزن می گیرد. در برابر نگاهبین چاروای ذات سیاه علا در این فرما اینچنین پرورش ذات‌های محلی به راه مانده شده است. مساحت فرمای مذکور 0 از 173 هکتار است و برای پرورش چاروای گوشتی بناهای علاهیده و یاریرسان ساخته شده در آنها با رعایت معیارهای ساحه چارواپروری شرایط فراهم گردیده است. ҳамасола дар вилоят 10-12 фермаҳои калону хурд таъсис дода шудааст. имрӯз барои 100 сар саршумори чорвои зотӣ дар шаҳри панҷакин дар деҳаи дашти қозии ҷамоати деҳоти ёрӣ фермаи хурд таъсис дода шудааст. ҳадафи асосии ин аз он меборад мебошад ки таъмин намудани амнияти озодкории мамлакат мебошад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки
ҳамасола бо дастгирии бевосита пешвои муаззими миллат ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои таъмин намудани амнияти озиқаворӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят фермаҳои чорвопарварӣ, корхонаҳои паррандапарварӣ, хоҷагоҳи моҳипарварӣ таъсис дода шудааст. мо тасмим гирифтем ки имсол то охири сол зиёда аз 10 фермаҳои хурду калон дар вилоят таъсис дода барои таъмин намудани амнияти озиқавории мамлакат ҳисси худро гузорем. барои гузарондани корҳои зотпарварӣ ва баландбардоштани маҳсулнокии чорво дар ферма, парвариши буқаҳои зотӣ низ ба роҳ монда шудааст ки ба шароити иқлими маҳал мутобиқ мебошад. хӯроки дурушту ширадори чорво аз қабили юнучқа, ҷувори макка ва дигар намуди зироати хӯроки чорво дар заминҳои назди хоҷагиҳои ҳудуди мавзеи дашти қозӣ кишту ҷамъоварӣ шуда захира мегардад. зимни суҳбати самимии чорвопарварон ба сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои фароҳам овардани шароити мусоид ҷиҳати рушди бахши чорвопарварӣ изҳори сипос карда иброз доштанд ки минбаъд низ талош менамоянд дар афзоиши саршумори чорво ва таъмини аҳолӣ бо гӯшти аълусифат саҳмгузор бошанд. бо мақсади сабзу хуррам нигоҳ доштани ҳудуди иншоот корҳои ободонӣ анҷом ёфта ба масофаи 400 метр роҳ то фермаи чорвопарварӣ мунфарш карда шудааст. пас аз буздид аз мавзеи дашти қозӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба маркази шаҳри панҷакен ташриф оварданд. истиқболи меҳмони олимақом аз ҷониби сокинони ин шаҳр дар сатҳи шоиста баргузор гардид. 14 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд ба маркази шаҳри панҷакен ташриф оварданд. дар фурудгоҳи шаҳри панҷакен пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро раиси вилояти суғд раҷаббой аҳмадзода, фаъолон ва сокинони касбу кори гуногун бо меҳру муҳаббат ва самимияти хоса пешвоз гирифтанд. бар панҷакенти бостон хуш омадед эй пешво, ҳарфи муҳаббат бар забон хуш омадед эй пешво, вирди забони мо бувад ҳар лаҳза ҳар дам ин дуо, бошед доим дар амон хуш омадед эй пешво, хуш омадед пешвои муаззами миллат ба мулки суғди бостон. پشوای ملت مرحبا، نور دیده تاج سر شکری شما، از قدمهای شما خورم شود بر دیاری رودکی چون رهنما. مرحبا پشوای ملت مرحبا. ای دیاری نام دارم تاجیکستانم توی، ای دیاری نام دارم تاجیکستانم توی، افتخاری شهریارم تاجیکستانم توی، تاجیکستانم توی.
توجیکستان زنده باد. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри панҷакент як қатор иншооти ҳаётан муҳим аз ҷумла марказҳои нави хизматрасонӣ, иншооти навбунёди соҳаи маорифу тандурустӣ ва варзиширо ифтитоҳ намуда ба корҳои бузурги созандагӣ оғоз мебахшанд. Дар доираи сиёсати бунёдкорона ва ҳидоятҳои раҳнамусози пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри панҷакент ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ корҳои созандагию бунёдкорӣ бо суръат ҷараён доранд. президенти мамлакат дар шаҳри панҷакент бинои муассисаи давлатии таваллудхонаи шаҳрро ифтитоҳ карданд. иншооти нави тандурустӣ бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр сохта шуда аз 3 ошёна ва таххона иборат аст. восохта ба истифода додани бинои замонавии таваллудхонаи шаҳрӣ барои 120 нафар корманди соҳа ҷойи кори нав ташкил шуд. 14 апрел дар доираи сафари корӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар кӯчаи 50-солагии тоҷикистони шаҳри панҷакент бинои муассисаи давлатии таваллудхонаи шаҳрро ифтитоҳ карданд. бинои таваллудхонаи шаҳрӣ барои 80 кат пешбинӣ гардида шароити хизматрасонии тиббӣ ба модару кӯдак мутобиқ ба стандартҳои ҷаҳонӣ ба роҳ монда мешавад. иншооти нави тандурустӣ бо маблағгузории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент бо сифати баланд сохта шудааст. бино аз 3 ошёна ва таххона иборат буда дорои шароиту имкониятҳои нави хизматрасонӣ ба модару кӯдак мебошад. дар таххонаи иншооти навбунёд ҳуҷраҳои бойгонӣ, анбори нигоҳдорӣ маводи доруворӣ ва лавозимоти тиббӣ, толори маҷлис ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон ҷойгир мебошад. бо шарофати пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ эмомалӣ раҳмон имрӯз бинои пурҳашамати таваллудхона дорои 80 кат мавриди истифода қарор дода шуд ки хурсандии мо ҳадду канор надорад. таваллудхонаи мо дорои таҷҳизотҳои нав гашт. сатҳу сифати хизматрасонӣ ба модару кӯдак ҷои аъло расонем ва содиқонаву орифонаву оқилона ба мардуми худ хизмат намоем, зеро фарзанди солим модари солим миллати солим аст. мувофиқи лоиҳа бинои таваллудхонаи шаҳрӣ аз 6 шуъба иборат буда табибон бо истифода аз таҷҳизоти пешрафтаи тиббӣ ба занон ва тифлони навзод хизмати босифати тиббӣ мерасонанд. дар ошёнаи якум шуъбаи қабул, шуъбаи эҳёи калонсолон ва кӯдакон, амалиётхона, хатна ва як ҳуҷраи зоишгоҳи фаврӣ, дар ошёнаи дуюм 10 ҳуҷраи зоишгоҳ, эҳёи калонсолон ва дар ошёнаи сеюм ҳуҷраи баъди таваллуд ҷойгир аст. бо дастгирии ҷаноби олӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои нави таваллудхона бунёд гардид ва мавриди истифода қарор дода шуд. собиқ бинои таваллудхонаи шаҳри панҷакент соли 1973 бунёд гардидааст. бо зиёд шудани теъдоди аҳолӣ, бо зиёд шудани таваллудхонаи шаҳри панҷакент ба эҳтиёҷоти мардумро қонеъ гардонида наметавонист. бинои нави таваллудхонаи шаҳрӣ бунёд гардид ки бо тамоми шароитҳояш барои занҳои ҳомила барои ташхис ва табобат муҷаҳҳаз гардонида шуд. корҳои сохтмонӣ дар бинои таваллудхонаи шаҳрӣ аз моҳи июни соли 2017 аз ҷониби фармоишгар идораи сохтмон ва меъмории шаҳри панҷакент оғоз гардида иншооти мазкур дар зарфи 5 сол ҷавобгӯ ба талаботи замони ҳозира сохта ба истифода дода шуд. барои иҷрои сифатноки корҳои сохтмонӣ мутахассисон ва бинокорони маҳаллӣ ҷалб шуда бо ҷои кори муваққатӣ таъмин гардиданд.
ساختمان بینای تولدخانه برای 80 خط را جمعیت سهام کشادی اصل به عهده داشت و این انشاءات را ما به صفت خوب به اتمام رسانیدیم. همه مسائل ساختمان جوابگوی معیارهای ساختمانی می باشد. با باور کامل گفته می توانیم که سالهای زیاد انشاءات خدمت خودش را میکند. اطلاع داده شد که ساخته به استفاده دادن بینای زمانوی تولدخانه شهری سطح و صفت خدمترسانی طبی به مادر و کودک بهتر و خوبتر گردیده برای 120 نفر کارمند ساحه از جمله 37 نفر طبیب، 57 نفر کارمند میانه طب و 27 نفر کارمند خرد طب جای کاری نو تشکیل شد. در مجموع در تولدخانه برای معاینه و طبابت سریوقتی مادر و کودک زیاده از 40 دستگاه و تجهیزات پیشرفته طبی موجود است که اکنون در چنین شرایط طبیبان زنان و کودکان را به طبابت فرا میگیرند. به همگان معلوم است که خدمترسانی در ساحه مادر و کودک تحت نظارت قطعی سروری دولت قرار داشته ما کسب خیلی پرمسئول را به دوش داریم. باعث خوشنودی است که امروز ما طبیبان جوان در چنین تولدخانه زیبا و زمانوی جوابگو به استانداردهای جهانی که از طرف پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ساخته به استفاده داده شده است کار و فعالیت کرده ایستاده‌ایم. ما جوانان را می‌سزد که به خلق و ملت خویش صافدلانه خدمت نماییم. در تولدخانه برای از تشخیص گذراندن مادر و کودک تحلیلگاه، حجره تشخیص اولتراسدا، ثبت برقی دل، آموزش مادران و حجره کاری طبیبان موجود است که با دستگاه‌های نو طبی تامین گردیده است. بنای مذکور به شبکه مخصوص گرمیدهی پیوست بوده در فصل زمستان گرمی حجره‌ها از همین حساب تامین می‌گردد. باعث پیروی و دستگیری و سرفرازی است که امروز ما در قطار دیگر پیشروی و دستاوردهایمان صاحب این بینای با حشمت و زمانوی گردیدیم. می‌سزد که باز بیشتر تلاش ورزیم تا سلامتی مادر و کودک که اساس خوشبختی جامعه در جای اول باشد. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن بازدید از شرایط ارزنده تشخیص و طبابت و خدمترسانی طبی به اهالی که در تولدخانه مهیا شده است اظهار قناعتمندی نمودند. سرور دولت ساخته به استفاده دادن بینای نو تولدخانه شهری را دستگیری دولت بهر حفظ سالمی ملت به خصوص مادران و کودکان مهم ارزیابی کرده طبیبان را به خدمت صافدلانه و بلند طبی به اهالی هدایت نمودند. پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان به تولدخانه شهری شهر پنجکند یک عدد افت-ماشین معاصر یاری تعجیلی تحفه کردند. عین زمان در حدود شهر پنجکند 13 شعبه تولدخانه در نزد بیمارخانه‌های منطقوی دهات موجود است که در آنها به ساکنان خدمت صفتناک طبی رسانده می شود. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در شهر پنجکند همچنین مهمانخانه پنجکند پلازا را به استفاده دادند. مهمانخانه زمانوی در اساس نقشه گنرالی شهر از طرف صاحبکاران محلی ساخته شده 30 نفر ساکن محلی را با جای کار دائمی تامین میکند. اطلاع میدهند همکاران ما. 14 اپریل اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در خیابان به نام ابو عبدالله رودکی شهر پنجکند مهمانخانه پنجکند پلازا را به استفاده دادند. مهمانخانه زمانوی پنجکند پلازا در اساس نقشه گنرالی شهر پنجکند از طرف صاحبکار محلی دلیر همراخلوف با طرح معاصر و مطابق به صنعت بلند معماری ملی و عنصرهای شهرسازی زمان امروزه ساخته شده است. پس از ساخته به استفاده دادن مهمانخانه پنجکند پلازا 30 نفر ساکن محلی با جای کار دائمی تامین کرده شدند. موافق لایحه بنای مهمانخانه نوبنیاد از تخانه و 6 آشیانه عبارت بوده 37 حجره لیوکس و استانداردی دارد. در مهمانخانه نوبنیاد در یک وقت به 70 مزاج خدمت رسانده می شود. این عامل به جلب سیاحان خارجی به شهر قدیمه پنجکند مخصوصا سرزم باستانی که 5500 سال تاریخ دارد مساعدت خواهد کرد. امروز ما باعث خرسندی ما است که در کشاده شوی این بنا شخصا خود جناب عالی اشتراک نمودند و مهمانخانه را به استفاده دادند. طی 2 سال ما این ساخته به استفاده دادیم و این اقدام گرفته ما از آن سبب شد که سالهای پیش در شهر پنجکند مهمانخانه خیلی کم بودند و جلب سیاحان و مهمانخانه توجهشان بسیار است. شهر پنجکند یکی از شهرهای قدیمی
جمهوری تاجیکستان می باشد که تاریخ 5500 ساله دارد و بسیاری سیاحان میخواهند که از این شهر دیدن کنند و اینچنین برای رشد ساحه سیاحی خیلی شرایط‌های خوب از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان مهیا شده است. در آشیانه یکم مهمانخانه طربخانه با 80 جای نشست جایگیر می باشد که در آن برای مهمانان خوراک‌های با لذت ملی و اروپایی آماده و پیشنهاد می گردد. در مهمانخانه خدمترسانی به میزبانان و سیاحان داخلی و خارجی مطابق به سطح بین المللی به راه مانده می شود. برای بود و باش و استراحت مهمانان از قبیل حمام، آشخانه علاهیده، حجره‌های فراغتی و غیره موجود است که از برتریت‌های مهمانخانه به شمار می رود. با شرافت استقلالیت و شرافت وحدت ملی و با شرافت جناب عالی که برای صاحبکاران امکانیت‌های خوبی دادند و از این امکانیت‌ها استفاده برده با فرزندان مصلحت نمودیم که در شهر پنجکین مهمانخانه زمانوی سازیم که برای قبول سیاحان وطنی و خارجی خدمت رسانی نماید. مهمانخانه زمانوی را در مدت 2 سال ساخته به آخر رسانده و امروز به استفاده بری داده ایستاده‌ایم که موضوعهای سیاحی بسیاری در شهر پنجکین موجود است و واسطه راه‌های بین المللی از ازبکستان سیاحان را بسیارتر قبول می‌نماییم و مهمانانی که به شهر پنجکین می‌بینند در تمام نمود خدمت رسانی ها را در همین خود شهر پنجکین به راه مانیم. مساحت عمومی بینای مهمانخانه زمانوی پنجکین پلازا 350 متر مربع را در بر گرفته به سیمای شهر پنجکین زیبایی جمع کرده است. حجره‌های مهمانخانه با لوازمات ضروری رخت خواب، جیوان، تلویزورهای زمانوی و غیره تامین گردیده به استاندارد خدمترسانی جهانی جوابگو میباشد. طرح و نمای بینای مهمانخانه با طلبات معماری و شهرسازی معاصر مطابق کرده شده در رفت ساختمان در آن تمام عنصرهای ملی را به اینوبت گرفتند. اطراف بنا چراغان و سبزکاری شده برای استراحت و فراغت کامل مهمانان صحبتکده های نو تشکیل کرده شده است. در رفت کارهای ساختمانی بیش از 60 نفر ساکنی محلی با جای کاری موقتی و معاش خوب تامین کرده شدند. بنیاد مهمانخانه نو با شرایط سازگار قبول میزبانان در شهر پنجکین که دارای امکانیت‌های فراخ سیاحی میباشد در آینده برای جلب جهانگردان به این شهر قدیمه زمینه میگذارد. خوشبختانه با اشتراک پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان در مرکز شهر پنجکین مهمانخانه پنجکین پلازا با استفاده داده شد. ما می توانیم سیاحان را به مهمانخانه قبول نموده تاجیکستان را در عرصه جهانی معرفی نماییم. با ساخته با استفاده دادن مهمانخانه نو ما صاحب جای کار گشتیم. ضمن شناسایی با شرایط بنا پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان به اقدام سازنده صاحبکار محلی بهای ارزنده دادند. پس از مورد استفاده قرار دادن مهمانخانه پنجکین پلازا، پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با یتیمان کل ملاقات صمیمی انجام دادند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به 100 نفر یتیم کل شهر پنجکین، ناحیه‌های عینی، کوهستان مسجد، شهرستان و دیوشتیچی ولایت سوخت که با امر تقدیر از پدر و مادر محروم مانده‌اند، تحفه‌های مالی و پولی تقدیم کردند. طبق اطلاع در شهر پنجکین ولایت سوخت در مجموع زیاده از 1950 عائله بی‌سرابان به قید گرفته شده است که از این شماره 55 نفر یتیم کل میباشند. یتیمان و شخصان بی‌پرستار و شخصان نیازمند جامعه پیوسته زیر غمخواری مخصوص دولت قرار داشته برای بهتر نمودن وضع اجتماعی و زندگی آنها تدبیرهای مهم عملی کرده می شود. سرور دولت محترم امامعلی رحمان با یتیمان کل صحبت آزاد و صمیمی انجام داده آنها را به آموختن علم و دانش مخصوصا زبانهای خارجی، تکنولوژی زمان معاصر و کسب و هنر هدایت نمودند. زیرا آینده دولت و ملت در دست جوانان
کودکان خودآگاه و خویشتنشناس و دانشمند و با ذکاوت میباشد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که امروز دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان هیچگاه یتیمان و بی‌پرستاران، معیوبان و عائله‌های احتیاجمند جامعه را تنها نمیگذارد، در حق آنها پیوسته غمخوری نموده تربیت میکند و به حیات مستقلانه گسیل مینماید. یتیمان هنگام صحبت با پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان برای دستگیری‌های روزافزون اظهار منتداری کردند. در شهر پنجاکند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچنین مؤسسه تا مکتبی معرفت پرور را افتتاح کردند. در این کودکستان زمانوی 400 نفر نورز به تعلیم و تربیت فرا گرفته می شوند و برای تعلیم درستی آنها تمام شرایط و امکانیت ها مهیا کرده شده است. 14 اپریل در شهر پنجاکند اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مؤسسه تا مکتبی معرفت پرور را افتتاح کردند. انشاءات ساحه معارف در زمینه دستگیری حکومت مملکت در سمت فعالیت بخش خصوصی از طرف صاحبکار معظم خان انصاری ساخته شده است. بنا از 3 آشیانه عبارت بوده مساحت عمومی آن 2400 متر مربع را تشکیل می‌دهد. در مجموع در کودکستان 400 نفر نورس به تعلیم و تربیت فرا گرفته می‌شوند. امروز از طرف پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم جناب عالی امامعلی رحمان باغچه نو با نام معرفت پرور افتتاح گردید که این برای پیشروی دانش کودکان نورسان سهم خود را میرساند. امروز در این کودکستان کودکان می توانند زبانهای خارجی اینچنین علمهای دقیق را آموزند. در سالهای پیش چنین باغچه زمانوی ارزی هستی نمی کرد. این باری اول است که باغچه زمانوی با یک صفت بلند و آموزش زبانهای خارجی برای کودکان با فعالیت آغاز کرد. چنین باغچه زمانوی برای کودکان و برای ما کارمندان مهیا گشت. ما خیلی خرسندیم و از همین استفاده برده نسل نورس را در روحیه وطن پرستی، مهنت پرستی، خلق شناسی تربیت نموده سطح دانشی کودکان را بلند میگردانیم. مؤسسه تا مکتبی معرفت پرور از صنفخانه‌های مجهز رسامی، موسیقی، رقص، زبان آموزی و تالار برای ورزش عبارت می باشد. با نظرداشت شرایط مساعد تعلیم در مجموع 13 گروه کودکان به تربیت فرا گرفته می شوند. بنیاد کودکستان برای عمل شوی یکی از هدفهای اساسی حکومت جمهوری تاجیکستان فراگیری بیشتر به تعلیم تا مکتبی مساعدت می کند. در مؤسسه تا مکتبی معرفت پرور 40 نفر ساکنان محلی با جای کاری دائمی تامین شدند. در شهر پنجاکند با دستگیری‌های بی‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان چنین یک باغچه برهوای برای مربیان و برای کودکان شهر گشوده شد. ما مربیان از این خیلی خرسندیم. می‌خواهیم که در آینده به کودکان درباره خلق آموزی و تندرستی، صلح و ثبات کودکان را تربیت نماییم. پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان تدریجاً از بهترشوی امکانیت‌ها برای تحصیل در مؤسسه‌های تا مکتبی، میانه عمومی و عالی تعلیمی یادآور شده. کارمندان ساحه معارف را برای تعلیم و تربیت درست نسل نورس در روحیه خویشتن‌شناسی و آموزش علم‌های معاصر هدایت کردند. تعلیم در مؤسسه تا مکتبی با زبانهای تاجیکی، روسی و انگلیسی به راه مانده شده است. شرایط مساعدی فراهم گردیده که با استانداردهای بین المللی تعلیم مطابق می باشد امکان می دهد که کودکان شروع از دوران یکم تحصیل با برتری‌ها به آموزش فرا گرفته شوند. همزمان من بعد دانشجویان دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجاکند تجربه آموزی خود را در همین جای می گذرانند. طبق دستور سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت هنگام سفری قبلینه‌شان بخشیده به 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان و 5500 سالی سر از اون باستان تصمیم گرفتیم که در یک مدتی کوتاه‌تر مؤسسه تعلیمی تا مکتبی را به استفاده دهیم. مؤسسه تعلیمی تا مکتبی در برابر فراگیری کودکان برای تعلیم در برابر این برای آماده کردن یعنی که بعضی
таҷриба омӯзии донишҷӯёни донишгоҳи омӯзгори тобистон дар шаҳри Панҷакин хизмати худро мерасонад ва ба ҳамин хотир он нововариҳое ки дар боғчаи мо ба назар мерасад пеш аз ҳама дар баробари фарогирии кӯдакон онҳо ба ҷалб карда мешаванд аз рӯи хоҳиши худ ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва чанд намуди ҳунарҳое ки мо дар назар гирифтага ҳастем аз ҷумла ҳунарҳои рассомӣ, дӯзандагӣ ва дигар ҳунарҳоро мо ба назар гирифтага ҳастем. Кӯдакон хеле пешрафта ҳастанд барои фарогирии омӯзиши риштаҳои ҳам информатсионӣ, ҳам таълими системи технологӣ, ҳам фарогирии дигар риштаҳое ки дар бар гирифтааст, метавонанд ки кӯдакон метавонанд ки ҳарчи бештар ва зудтар дар ин ҷо маълумотҳои зарурро аз худ кунанд. имрӯз мо волидони шаҳри Панҷакин хурсанд ва сарфароз аз он ҳастем ки чунин кӯдакистони замонавӣ дарҳои худро барои кӯдакони мо боз карданд. ин кӯдакистон ба талаботҳои замони муосир ба ҷавобгӯ буда кӯдакони мо метавонанд аз синни хурдсолӣ ба омӯзиши забонҳои хориҷӣ, фанҳои дақиқ ва риёзӣ фаро гирифта шаванд. бо назардошти нақши асосӣ доштани соҳаи маориф дар рушди минбаъдаи мамлакат имрӯз ҳадаф ба он равона карда шудааст ки ҳамин гуна тадриҷан шароит барои таълиму тарбия ба талаботи замон мутобиқ гардонида шавад ва насли наврас донишманду дар рӯҳияи хештаншиносӣ ба камол расанд. дар хиёбони ба номи Абу Абдуллоҳ рӯдакии шаҳри Панҷакент асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон як маркази истеҳсоливу хизматрасонии бисёр функсионалиро ба истифода доданд. Дар ин марказ коргоҳи истеҳсоли мебел ва дузандагӣ ҷой дода шуда, ҳамчунин хизматрасониҳои табобати дандон низ пешниҳоди сокинон гардонида мешавад. 14 апрел дар хиёбони ба номи Абу Абдуллоҳи рӯдакии шаҳри Панҷакент асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маркази табобати дандон, коргоҳи истеҳсоли мебел ва дузандагиро ифтитоҳ карданд. мутахассисони баландихтисоси маркази табобати дандон дар бинои 6 ошёна ба муроҷиаткунандагон дар шароити муосир хизмат мерасонанд. иншооти соҳаи тандурустӣ дорои таҷҳизоти замонавӣ барои ташхису табобат буда, дар ин ҷо дар як вақт барои гузарондани ҷарроҳии ҷоғурӯй, барқароркунӣ, гузоштани дандонҳои сунъӣ ва дигар табобати вобаста ба дандон шароит фароҳам аст. мо ҷавонон миннатдории самимии худро ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем. ман хатбкардаи донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абу Али ибни Сино мебошам. дар ин ҷо барои кори фаъолияти мо шароитҳои мусоид фароҳам оварда шудааст ва кӯшиш менамоем ки ба муроҷиаткунандагон дар сатҳи баланд хизмат расонем.
пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо истифода аз имкони фароҳамшуда кормандони марказро ҷиҳати мутобиқ ба талаботи замони кунунӣ ба роҳ мондани хизматрасониҳо вазифадор карданд. маркази табобати дандон дар ошинаи якуми иншоот ҷойгир буда аз ҳуҷраҳои табобатӣ, ортодонтия, ортопедия, ҳуҷраи кӯдакона, ҷарроҳӣ, навбатдории шабонарӯзӣ, безараргардонӣ, дандонсозӣ ва дигар ҳуҷраҳо иборат мебошад. мо ҷавонони насли имрӯз дар партави сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дониш омӯхтем, сабақи тарбият бардоштем ва ба камол расидем. маҳз бо таваҷҷӯҳу дастгирии пешвои миллат муваффақиятҳои мо ҷавонон бештар шуда истодааст. ҳамин буд ки ман соли 2007 тибқи квотаи президентӣ ба донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Синои пойтахт дохил шудам ва соли 2012 онро бо дипломи аълочӣ хатм намудам ва то ин ҷониб дар маркази дандонпизишкии шаҳри Панҷакен ба ҳайси духтур кору фаъолият намудам ва кушода шудани дармонгоҳи дандонпизишкӣ ки сарварии онро ба ӯҳдаи ман гузоштанд аз ҷониби пешвои миллатамон Эмомалӣ Раҳмон ба мо нусрату фархундагиҳои зиёд овард. дармонгоҳи мо бо тамоми асбобҳои замонавӣ ва шароити хуби корӣ таъмин аст ва дар он 24 нафар кормандони тиб бо ҷойи кори доимӣ таъмин шуданд. мо кӯшиш мекунем хизматрасониҳои тиббӣ ба беморон сари вақт ва бо сифати баланд расонида шавад. баҳри гулгул шукуфоии Тоҷикистони азизамон саҳми арзандаи хешро дареғ намедорем. дар таҳхонаи иншоот бошад коргоҳи дузандагӣ ташкил карда шудааст. 10 дастгоҳ барои фаъолияти кормандон ворид карда шуда бонувон баъди омӯзиши бахши дузандагӣ бо ҷои кор таъмин шуданд. дар ин ҷо ҳамарӯза духти либосҳои занонаю мардона, либоси ягона барои кормандони соҳаҳои гуногун ва ҷиҳози хона ба анҷом расонида мешавад. коргоҳи мебелбарории рахш дар доираи амалишавии ҳадафи чоруми стратегияи мамлакат саноаткунонии босуръати кишвар бунёд карда шудааст. иншоот бо назардошти талаботи муосир ва санъати баланди меъморӣ сохта шуда дар он таҷҳизоти муосир насб гардидааст. коргоҳи истеҳсоли мебел аз толори истеҳсолот, ҳуҷраи корӣ ва нуқтаи фурӯш иборат мебошад. самти асосии фаъолияти корхона истеҳсоли мизу курсӣ барои муассисаҳои таълимӣ, ошхона, меҳмонхона ва дигар иншоот нигаронида шудааст. маркази табобати дандон, коргоҳи дузандагӣ ва мебелбарорӣ дар шаҳри Панҷакен аз тарафи соҳибкор Исфандиёр Шарифов бунёд карда шудааст ва дар ин ҷо дар маҷмӯъ 50 нафар бо ҷойи кор таъмин шуданд. мо соҳибкорони Тоҷикистон аз сиёсати созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ рӯҳбаланд гардида баҳри ободии кишварамон саҳми арзандаи худро мегузорем. дар ин раванд ман ҳамчун соҳибкори ҷавон тасмим гирифтам баҳри беҳтар намудани сатҳи зиндагонии ҳамдиёронамон бинои истиқоматии замонавӣ бо марказҳои хизматрасонӣ дар ошнонаи якум маркази табобатии дандонпизишкӣ ва коргоҳи дӯзандагӣ ва инчунин коргоҳи мебелбарориро сохта мавриди баҳравардорӣ қарор диҳам. имрӯз дар ҳар се коргоҳ дар маҷмӯъ 50 нафар одамон ба ҷойи кори доимӣ таъмин шудаанд. боиси сарфарозии мост ки ба фаъолияти ин коргоҳҳо пешвои муаззами миллат ҳусни оғоз бахшиданд. дар рӯзи ифтитоҳ маҳсулоти истеҳсолнамудаи корхона ба таври намунавӣ муаррифӣ карда шуд. соҳибкорон ҳадаф доранд ки маҳсулоти истеҳсолшуда ҳарчи бештар вобаста ба завқи мизоҷон истеҳсол гардад ва ниёзи мардум сари вақт қонеъ гардонида шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни боздид аз намоиши маҳсулоти саноатӣ ба роҳбарияти шаҳри Панҷакен, вилояти Суғд ва намояндагони бахши хусусӣ супориш доданд ки аз имтиёзҳои пешниҳодкардаи ҳукумати мамлакат барои ворид намудани техникаву технологияи нав, эълони маратори ва дигар имкониятҳо ҷиҳати афзун гардонидани имкониятҳои истеҳсолӣ ҳарчи бештар истифода намоянд. коргоҳи истеҳсоли мебел ва духти либос дар доираи эълон шудани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат бунёд гардида барои афзоиш ёфтани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ ва оянда таъмини рушди дучанди иқтисодиёт мусоидат мекунад.
пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар шаҳри панҷакент майдони парчами давлатӣ, нишони давлатӣ ва гулгашти зебои исмоили сомониро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. акнун барои сокинони шаҳри панҷакент ҳам имконияти васеъ фароҳам омад ки сайру гаштҳои идона ва вақтҳои холигиашонро дар як макони бисёр зебову тамошобоб сипарӣ намоянд. 14 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Панҷакент майдони парчами давлатиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. нахуст бо садо додани суруди миллӣ парчами давлатӣ барафрохта шуд. майдони парчами давлатӣ дар назди бинои маъмурии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр бунёд гардида ба ҳусни ин мавзеъ зебогии бештар зам менамояд. баландии пояи парчами давлатӣ дар ин гӯшаи диёр 55 метрро ташкил дода, дарозии матои он 14 ва паҳноияш 7 метр мебошад. дар атрофи ин рамзи давлатӣ майдони васеъ барои баргузории чорабиниҳои фарҳангӣ фароғатӣ мавҷуд аст. ҳамзамон дар ин ҷо монитори калонҳаҷм барои намоиши наворҳои таблиғотӣ гузошта шудааст. дар майдони назди парчами давлатӣ 5 фаввора ва 2 суҳбаткада бо нақшу нигори миллӣ сохта шуда 140 сутунчароғи равшанидиҳанда ва 40 нишасткурсӣ насб гардидааст. дар баробари дар маркази шаҳри Панҷакент бунёд гардидани муқаддасотҳои миллӣ, парчами давлатӣ, нишони давлатӣ ва ҳамзамон муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ аз тарафи ҷамъияти дорои маслиҳаташ маҳдуди Тоҷик Элит Сохтмон намои бинои мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент аз навсозӣ гардид ва ба ҳусни шаҳр зебогии дигар бахшид. корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур моҳи июни соли 2021
оғоз гардида бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расонида шуд. масоҳати 7500 метри мураббаъ дар ин ҷо сабзкорӣ ва 8500 метри мураббаъ сафолакпӯш гардидааст. бо тарҳи муосир бунёд гардидани майдони рамзи давлатӣ дар маркази шаҳри панҷакент маҳорати баланди сохтмончиёнро бозгӯ мекунад. 12000 бех дарахтони ҳамешасабз ва зиёда аз 20000 бех гулҳои рангоранги мавсимию доимӣ аз ҷумлаи ороишоти дигари майдони парчами давлатӣ мебошад. дар баробари бунёди майдони парчам ва нишони давлатӣ ҳамчунин намои берунии бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр навсозӣ гардид. пешвои миллат ба корҳои анҷомёфта баҳои баланд дода масъулинро барои минбаъд саҳм гузоштан дар корҳои созандагиву ободонӣ ҳидоят намуданд. сипас пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маркази шаҳри панҷакент гулгашти исмоили сомониро мавриди истифода қарор доданд. муҷассама дар маркази шаҳр дар шафати парчам ва нишони давлатӣ қомат афрохта аз ҷониби ҳайкалтарош Мансур Ҳоҷибоев бо санъати баланд омода гардидааст. баландии муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ дар шаҳри Панҷакент бо дар назардошти таҳкурсӣ 12 метрро дар бар гирифта бо сангҳои хорои ватанӣ оро ёфтааст. аз ду паҳлӯи муҷассама ду шер ҳамчун рамзи ҷасорату тавонмандии миллати тоҷик гузошта шудааст. масоҳати умумии замини гулгашти Исмоили Сомонӣ 1550 метри мураббаъро дар бар мегирад. бо шинонидани гулу дарахтони ороишиву сояафкан ва майсазор намудани атрофи муҷассама ба ҳусни ин мавзеъ зебогии хоса зам гардид. фармоишгари иншоот мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва паймонкори он ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди су-3-и шаҳри Панҷакент мебошад. дар назди бинои мақомоти иҷроияи ҳокимияти шаҳри Панҷакент се муқаддасот ба истифода дода шудааст. парчами давлатӣ, нишони давлатӣ ва муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ. дар гирди ин се муқаддасот дарахтон ва чароғонкунӣ ва фаввораҳо бас карда шудааст. ҳамаи ҳамин барои истироҳату фароғати меҳмонони шаҳри Панҷакент ва сокинони он мебошад. бо қомат афрохтани муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ дар маркази шаҳри Панҷакент барои сайругашти сокинон ва меҳмонон боз як мавзеи дилфиреб фароҳам шуд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вазъияти тантанавӣ ҳамзамон нишони давлатиро ифтитоҳ карданд. баландии нишон 23 ва қутраш 2,5 метрро ташкил дода таҳкурсии он бо санги хорои ватанӣ оро ёфтааст. зинапоя ва майдони назди нишони давлатӣ чароғон мебошад. корҳои сохтмонӣ дар майдони ин муқаддасоти давлатӣ моҳи июни соли 2021 бо маблағгузории идораи сохтмон ва меъмории шаҳри Панҷакент аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди су-3-и шаҳри Панҷакент оғоз гардида буд. баъди ифтитоҳи нишони давлатӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо нишони қадршиносӣ ба муқаддасоти миллӣ дар зери он гулчанбар гузоштанд. акнун майдони назди нишони давлатӣ ба як макони зебову назаррабо ва писандидаи сокинону меҳмонони шаҳри бостонии Панҷакент табдил ёфт. дар атрофи нишон аз тарафи сохтмончиён роҳравҳои тахту ҳамвор сохта шуда дар ҳудуди боғ чароғҳои рангаи равшанидиҳанда, ниҳолҳои ороишӣ ва гулу буттаҳо шинонида шудааст ки диққатҷалбкунанда мебошад. мо ҷавонони зодаи истиқлолем ки дар чунин ватани ободу зебо ки ном Тоҷикистон аст
آزادانه عمر به سر میبریم. اینجا گلگشت زیبایی میباشد که در چنین مدتی کوتاه ساخته به استفاده قرار داده شده است. ما میتوانیم در اینجا با همراه دوست و رفیق و عائله در وقت معین آمده فراغت و استراحت نماییم. در شهر پنجکند به استقبال سزاوار 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان انشاءات تعینات گوناگون ساخته مورد استفاده قرار داده می شود که در برابر به حسن شهر افزودن زیبایی اینچنین سطح و صفت زندگی ساکنان بهتر می شود. افتتاح نشان دولتی نیز از تدبیرهای سازنده در این سمت به شمار می رود که با دستگیری پیشوای معظم ملت محترم امومالی رحمان از طرف مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر عملی گردید. در شهر پنجکند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان بینوی نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 را مورد استفاده قرار دادند. بینوی نوی سه آشیانه مکتب با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و جمعیت دارای مسئولیت محدودی کارخانه مشترک زرافشان بنیاد گردیده برای 806 خواننده در دو بست پیش بینی شده است. 14 اپریل در ادامه سفر کاری در شهر پنجکند اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در وضعیت تنتنوی بینوی نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 به نام اسپیتامین را مورد استفاده قرار دادند. بینوی نوی سه آشیانه مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند و جمعیت دارای مسئولیت محدود کارخانه مشترک زرافشان بنیاد گردیده برای 806 خواننده در دو بست پیش بینی شده است. بینای مکتب با خرج بیش از 9 میلیون و 202 هزار سومانی بنیاد گردیده است. بینا دارای حجره‌های کاری، خانه آموزگاران، 17 سیمخانه، از جمله سیمخانه فن‌های بیولوژی، فیزیک، شیمیا، تکنولوژی اطلاعاتی، لینگافونی، همچنین کتابخانه، آشخانه، تالار ورزشی و مجلسگاه برای 230 نفر میباشد. مؤسسه با کامپیوتر، تخته‌های الکترونی، لوازمات برای گذراندن آزمایش‌ها در درس‌های فیزیک و شیمیا تامین میباشد. به غیر از این در مؤسسه بیناهای یاریرسان به مانند بوخانه، انبار و خانه پاسبان ساخته شده است. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 به نام اسپیتامین شهر پنجکند برای تطبیق برنامه 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت‌شناسی، دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف و آموختن زبان‌های خارجی تمام شرایط فراهم میباشد. امروز باعث افتخار و سرفرازی ما خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 شهر پنجکند میباشد که چنین یک بینای خوشتر و زمانوی با تمام شرایط‌های تعلیمی ساخته مورد استفاده قرار داده شد. مینداری خیش را به پیشوای معظم ملت اظهار می‌داریم، زیرا در این مسحن علم و دانش برای خوانش تمام فن‌های تعلیمی شرایط‌های سطح بلند مهیا گردیدند. از جمله صنفخانه‌های زبان روسی و انگلیسی به ما امکان می‌دهند که برابر از خود کردن فن‌های معاصر با زبان‌های خارجی را نیز از خود نماییم و به دانشگاه‌های جهانی که در تاجیکستان ما نیز فعالیت می‌کنند داخل شده متخصصان ورزیده گردیم. من پلاتوف حاکمای خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 شهر پنجکند میباشم. محض با غمخواری و دستگیری‌های پیشوای معظم ملتمان توانستم در آزمون گیرندگان استیپندیای پرزیدنتی سزاوار نام پرافتخاری برنده استیپندیای پرزیدنتی شوم. از نام خودم و تمام خوانندگان به پیشوای معظم ملتمان قول می‌دهم که بهر آموختن علم‌های معاصر سعی و تلاش نموده برای گلگل شکوفایی وطن محبوب صادقانه خدمت نمایم. آموزگاران از مورد استفاده قرار گرفتن بینای نوی مؤسسه روبلند شده مقصد دارند که در آینده خوانندگان را برای اشتراک در المپیادهای جمهوریوی و بین المللی بیشتر آماده نمایند. سپاسگزاری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان میرسانم که طبق کوت پرزیدنتی سال 2011 به دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان داخل شده، سال 2016 آن را با موافقت ختم نمودم و تا این جانب در مؤسسه مذکور همچون آموزگار فن متمتیک کار و فعالیت میکنم. بسیار با مورد است که محترم جناب عالی سالهای 2020-2040 را 20 ساله آموزش فن‌های دقیق طبیعت شناسی و ریاضی در ساحه معارف اعلان نمودند. ما با استفاده از شرایط زمانوی این مؤسسه استفاده برده وعده میدهیم که خوانندگان را به حیثیت وطندوستی و وطنپرستی هدایت نماییم. من بازار و میشگانه خواننده صنف 11
مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 47 شهر پنجکن می باشم. با اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برای چنین مؤسسه تازه بنیادی زمانوی منت داریم. ما خوانندگان وعده می دهیم که مؤسسه را با بهای خوب و اعلی ختم نموده به دانشگاه‌های عالی داخل شده برای آبادی وطن عزیز خود سهم ارزنده خود را می‌گذاریم. بینای کهنه این مؤسسه تعلیمی سال 1966 برای 250 جای نشست در یک بس ساخته شده بود و به طلبات امروزه جوابگو نبود. ساختمان بینای نوی مکتب 47 در شهر پنجکن ماه ینوری سال 2020 با جلب معماران و ساختمانچیان محلی شروع شده. آن دوامی بیش از 2 سال با طرح زمانوی و شرایط معاصر تعلیمی قامت افروخت. در ساختمان زیاده از 100 نفر ساختمانچیان فعالیت نمودند. بنا با صفت بلند از جانب ساختمانچیان JDMM PMK 278 بنیاد گردیده است. بینای مذکور دارای لابراتوری حاضر زمان زمانوی، کابینت‌های فنی با تجهیزات‌های بهترین زمانوی تجهیز گردیده است. در اطراف مؤسسه نوبنیاد گل‌های رنگارنگ و درختان همیشه سبز شینانیده شده، راهروها سفالک‌پوش گردیده‌اند. این همه به نمای ظاهری مکتب زیبایی دیگر ضم می‌کند. پس از شناسایی با شرایط مهیا گردیده در بینای نوی مؤسسه تعلیمی، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان از خوانندگان دعوت به عمل آوردند که از امکانیت‌های موجوده استفاده برده علم‌های زمان معاصر را آموزند، زبان‌های خارجی را از خود کنند و در آینده چون شخصی صاحب معرفت به وطن و دولت خدمت نمایند. همچنین سرور دولت آموزگاران را به تعلیم و تربیت نسل نورس و جوان در روحیه خودآگاهی و خودشناسی، وطن‌دوستی و وطن پرستی و آموختن علم‌های معاصر هدایت نمودند. یکی از دیگر انشاءات بزرگ خدمت رسانی که در دایره سفر کاری پیشوای ملت در شهر پنجکن مورد استفاده قرار گرفت، مرکز سودا و خدمت رسانی نو آشیانه به شمار می رود. این مرکز در خیابان مرکزی شهر بنیاد شده 100 نفر ساکنی محلی را با جای کاری دائمی تامین می کند. 14 اپریل در ادامه سفر کاری در ولایت سوخت، اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در خیابانی به نام ابو عبدالله رودکی شهر پنجکن مرکز سودا و خدمت رسانی عبیدالله را مورد بهره برداری قرار دادند. انشاءات مذکور از 9 آشیانه عبارت بوده در آشیانه‌های بالایی آن منزل‌های 1، 2 و 3 حجرگی جایگیر کرده شده است. قبط یکم انشاءات کارگاه دوزندگی، مغازه فروش لباس مکتبی و محصول هنرهای مردمی را در بر میگیرد. و پیشوای ملت محترم امام علی رحمان اطلاع دادند که مرکز سودا و خدمت رسانی عبیدالله با خرج بیش از 11 میلیون سومانی از جانب صاحبکاری وطنی اسدالله مراداللهیف با صفت بلند و جوابگو به طلبات زمانی معاصر ساخته شده است. در مجموع با مورد استفاده قرار گرفتن مرکز سودا و خدمت رسانی عبیدالله در شهر پنجکن بیش از 100 نفر ساکن محلی با جای کاری دائمی تامین شدند. تحت سیاست پیشگرفته پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان ما تصمیم گرفتیم که مرکز سودا و خدمت رسانی عبیدالله را به مورد استفاده قرار دهیم. ما صاحبکاران خرسند هستیم. پیشوای ملت همیشه ما را دستگیری می‌نمایند. از این دستگیری‌های راهبری دولت به حکومت جمهوری تاجیکستان خیلی خوشحال هستیم و کوشش می‌دارند باز به وطن ما خدمت کنیم و وطن ما را آباد گردانیم. کارهای ساختمانی در انشاءات مذکور سال 2018 آغاز گردیده. در رفت بنیاد این بنا 60 نفر ساکن محلی و معماران با کار موقتی تامین گردیدند. در کارگاه دوزندگی که با دستگاه و تجهیزات معاصر مجهز می باشد 60 شیور محلی به کار جلب کرده شدند. مادران و خواهران هنرمند که تا این دم فعالیت را در خانه‌هایشان ادامه می‌دادند از تأسیس یافتن کارگاه دوزندگی با شرایط‌های خوبی کاری اظهار خوشحالی نموده به رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان جهت دستگیری دائمی زنان منتداری بیان کردند. در این کارخانه کار و فعالیت میکنم. در این کارخانه تمامی شرایط‌ها فراهم آورده شده است. منتداری خود را به پیشوای ملت محترم امام علی رحمان میرسانم که کارگاه را به ما فراهم آوردند. ما شکرانه از آن میکنیم که به ما با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی کارخانه‌های زمانوی پیشکش کرده ایستادند. کارگاه ما با دستگاه‌های زمانوی تامین کرده شده است. ما میتوانیم تمام لباس‌ها را به مردم پیشکش نماییم. از نام کارمندان همینجا من به پیشوای ملت منتداری خودمان را میرسانم. در کارگاه دوزندگی 3 سالی سر و لباس مکتبی به راه مانده شده
он имкон дорад ки миқдори муайяни хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри панҷакентро бо сару либоси мактабӣ таъмин намояд. ҳамчунин коргоҳ барои мардону занон ва кӯдакон либосҳои зебову шинам истеҳсол менамояд ки аз лиҳози сифат рақобатпазир аст. дар коргоҳи дӯзандагӣ ба занҳои ҷавон ҳунарҳои дӯзандагиро меомӯзонем. бо хатми курсҳои муайян онҳоро ба ҷои кори доимӣ таъмин менамоем. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо модарону ҷавондухтарони ҳунарманд суҳбати самимӣ анҷом дода онҳоро ба таълиму тарбияи дурусти фарзандон аз ҷумла дар рӯҳияи ватандӯстиву хешаншиносӣ тарбия намудани онҳо сарфаю сариштакорӣ ва шукргузорӣ аз фазои ободу ороми кишвар ҳидоят намуданд. дар ошёнаи якуми иншооти тозабунёд мағозаҳои фурӯши либоси мактабӣ ва дигар маҳсулоти ниёзи мардум фаъолият менамоянд. аз ҷумла маҳсулоти истеҳсолшудаи коргоҳи дӯзандагӣ дар ҳамин мағоза ба фурӯш бароварда мешавад. дар мағозаи дигар масъулин намоишфурӯши маҳсулоти ҳунарҳои мардумиро ташкил карданд. дар ин гӯша 35 намуди намунаи